okurwana okubiremwa nkoni n'okucwekereza ebintu ebiri mu motoka y'ekika kya Toyota Harrier Kawundo na za pichipichi otiremu n'okuteera abantu amabaare okubiira hagati y'abahagizi ba MP w'Isingiro South Alex Byarugaba Bakunda n'omwesimbireho Mujona Asensio Mari omu campaign z'okutoora n'omujwekerwa orakwatira ebendera ekigombe kya NRM. Hata bayoni bose pichana sikare ni bareba abahagizi ba kampezi babugabugine omukyare kya Katanga omugomborre ya Ruyanga omu district y'Isingiro nuko kwekwata busobwa ntama aho bamwe bahutazibwe nuko kwirukangizibwa omu marwarra g'omurmbara. You come mwije ukururu mbere birimu Alex Bakunda arokugambira mu rukiko rw'abanyamakuru omu kasheshe k'erizoba yashobora ekibireho planingire kubenda kugira ki kukora kubi bona bo babiri ningira bakimanyire ahabo kuba birende banywa amajuta babirende baganywera petrol station eri hihi n'umushija munywani wanje obakweta Kapijima n'omushomesa w'ekereziya abahurira aterera person assistant wanje ati bita abantu babarya barugaza Nyabushenyi barugaza Nkaye barugaza Ruyanga ati bandi banywa amajuta ati bakugira ngo erizoba aho nari butara addressing rally zeze taraze Nyabushenyi. Oguna Jonana John Baptist Mari ishawaye simbere mu Jona Asensio kuno warye nyuma y'ebikorwa ebyo kureta emishugugu kutandika kufitera abantu umucanga ecyo mu Jona Asensio yahakansa ubwo muntu unkuriyo ni kugambira ni munywani waza ko gutura narwa no parliament igana hazini hashina na muhaburachi kandi politics zizaka kukozesa directly nizo politics ezibare ziro mu Isingiro South tinkureba habwa ki government ekitakuchipiking. I don't know why. I'm still amazed. I don't know what is happening. Yes, I can say that over and over again. Of course, there's allegations. No muntu yashanga tine cyo kugamba. Aine ko no muntu warayikwasa. Yashanga umuntu yashanga ayino mushango. Na no muntu uyasibaho mushango. Of course aine gambe cyo kwata aine cyo kugamba. Hawo ati no muntu akwasa kujya mu funding waje na funding ati. Unako afanyingezi chaos tero mutakwasa kore chintecho habo kuba ito actually na incident na scene abatari waba already abarichika gati umtawuni council sakumanebe kuform misho atwasha ngo tunajambo tuna funding chaos tukana na abyechishuba Joni wakamungu niwe yantere chikonde chingafete Mujoni yashekera Bakunda obwagumize kwatachine abahagizi bwona ekero kuretera yatandika kutiniseriza abatezi bakaruru suna woche ndekatekani obana ndaguma nakakosa ngakuri konkanye ndakushaba NRM secretariat bantu mwetegezo butambobwe kuruge 2016 mpaka hati maze kusharamu habo kwantiro go misho twese imbere nawe n'umutaro kunda violence n'umutaro kunda obuvuyo kujambo na sakwenda kurabya heavy kimo kwasa kutuyamba nangwa mukamuye mukaruraka tukaba twatasa abantu bingi habo kuba ejembere turimo tinungi kanye tinkasa no kugisima ninga kugikora kandi kasa kugendeza buryomo nigira tibakwenda rarizi nguzibeho abantu tubagambire bikozirwe nabo bariho tibakucendera kimwe kandi bari determined kukozinga chaos kwita nabantu so much so that hati ngo bagusire nemihoro oraje providing emihoro ejo n'insereko ni supporter wa mali umahari ba coordinators be y'abakuru nsereko ahira aba bane emihoro ngo bagende barabiha abantu ngo je emihoro ni honare byarugabo gikuzire okuronda karuru omwishazera hatikemerezibwe obwo hari kubura yebiri 12 byonka akaruru kuterwa omugandi okurondera hamwe akaruru omu district ya Rwampara kwemerezibwe kandi abesimbire nibagira ngo tibarakumanya ahabwe nkikozerwe kutwagizero rukikorwa harmonization ahaha haraba security the incumbents ba boycottinga urukiko ba protestinga barkwanga joint campaigns kandi tubahereza reason aha bwenshi
batarikwenda joint campaigns. Hati kuba yanje kuhereza reason tire na nakindi na office ya NRM tiyatwara initiative kubuza ahabwenje batakwenda joint campaigns. Kurijira hari bamwe abesimbireho akarora kakarumwa abana n'ibyana ekikoreka nko mukaruro harimo abana n'ibyana so icyo nacyo tinka kihamu kugira ngo basa kushanga bakini nko mukono umukwemereze inkunganezi because no rukungano rubiriho nyumwazi y'umurindija incumbents tubarebecere tuninga ekinkushaba umwamitango doyi no kugira ngo abase kurwo mukaruro kandi akareke katambura ko kashemereye kutambura. President Museveni umurwampara yeyo 100% konkati waza kugira ngo burubyo umaze kwerondera akaruro kwa ground tokamanya nebiyagambayo okumurajene no supporting ani muhagera abantu banye kino rakwatagururu bwabo bikimo cyona nkiza kwa kurundi munonga asigara brother Kenneth Sasinga Kararuke bamurangirire turuna Yesa Sasinga Kararuke bamurangirire. Twagambaho na registrar ahabwa Rwampara kandi enshongeji yagigamba hati nde Edwin Ram na Susan Charsima.